Hello guys! So, bukid is live. So, manguha ta og kuan diring dapita guys. Manguha ta og marang kay dating marang manong tuiga guys. So, manguha ta og marang. So, nangahinog na jud sa punuan ng marang guys. Ang uban nga lata na gali. So, lisod lang siya kuhaon kay kuhitonon man siya kay taas man kayo og punuan. So malingaw jud ta pag nata diri sa bukid. So in fairness, daghan jud may nakuha nga marang pero dili kami manikat-kat guys. Gikuhit ra na siya. Then nangahinog na jud siya sa punuan. Grabe nangalata na jud siya guys kay wala may manguha. So nakadala jud mi og ubay-ubay. So thank you for watching guys.